sakhulayo dedelana abantu abadala uma benifundisa webantwana abasakhulayo dedelana abantu abadala uma benifundisa Awu madoda Isibezweni madoda webantwana abasakhulayo dedelana abantu abadala uma benifundisa webantwana abasakhulayo dedelana abantu abadala uma benifundisa uba lenkana kusebenzikanami dedelana abantu abadala uma benifundisa uba lenkana kusebenzikanami dedelana abantu abadala uma benifundisa Awu madoda uba lenkana kusebenzikanami dedelana abantu abadala uma benifundisa uba lenkana kusebenzikanami dedelana abantu abadala uma benifundisa uba lihle kwandleba kusebenzikanami dedelana abantu abadala uma benifundisa Awu madoda Ngemba bayezwa madoda abantwana abasakhulayo madoda lesifuza bamhlanje madoda Uhle ulalela kuqhakathekile bantwana bami uba lihle kwandleba kusebenzikanami dedelana abantu abadala uma benifundisa uba lihle kwandleba kusebenzikanami dedelana abantu abadala uma benifundisa isala kuhle lwasibona ngomhopho dedelana abantu abadala uma benifundisa Awu madoda hey Isibezweni madoda Asizi ukuthi sithinta kanjani madoda isesemba fulensi leyi madoda Noma ngasho madoda ukuthi ingoma sizoyishaya kuphela noma kanjani madoda
uma benifundisa. Isala kutshelwa sibona ngomopho, dedelana abantu abadala uma benikhusa, uma benikhusa, uma benikhusa. Mfuka wa injuma phekuzo waphekuzela inkosi zondilazi yabo wethe kahle kamphuma kwela yithi njwenkayi ku district number 53 manje. Lawo nozonda ungazokuthi ngizondelana yozitsa inhliziyo ube kathi uNkulunkulu sithanda sonke manje. Umfana wagijimela ngikwalizile kwazi wathi umuntu libamangala bonke abantu bathi ngibani lo ya. Ayishaya ingoma bajabula bonke abantu bathi lapho ke ingoma mfoka chief yasijabulisa mfowethu. Hawu mazo. Lemba kuyezwakala mazo. Sesemba kulesi.